Mui wa Soul Seventh programs ya wa mera hanga pega jeno me magana Molimo ha re bulukile tjena ya tseba ha re buluka mahala muya ka tang o bulukile go tla ge utlwa taba tsa Molimo tse go hlophela go tla ha o bilwa Yesu Kriste wa ga tseba o bisa Molimo go re a prose batho me muya ka tang ga jeno ke a o hwehla ke a o mema he ba lo gona ka jeno o twana go nyena o fitla ke tleng manene me pela ka mona wa bona ha ke mong ke emile ntate Thapelo Letete ke ena ya tla a re fa bogobe ka jeno nna ba tla ntsebeng ke seiso wa mokuditi wa mpholle ke moshana ka mana ka re dibe ka mana ne mme he wa mpona ke motlong ka sebele tsotsi di a tshoga hlike tlositse re itele ka nnete muya ka tha mme muya ka tanya ke ra tsa go jere fa Letete a ka o dibedise yo mokwena ye motle mme ka mo mona re Thapelo qalang genta no tswela pele Letete le sa wa buintate Mohiye motle wa Sesotho Sermons and Programs ke ya o dumedisa sabateng sena se halalelang letsatsi ke la 18 la kgwedi ena ya moshanyana selele o disa go ba kgwedi tsa hao tsa o disa diatla. Amen. Muya ka tanya sa tsholo jolo fela he ya utlwa lentswe le hlakile mme tate Modimo ga tshepa gore o tla ithorisa ka ena ka jeno mme muya ka tanya pele ke gapela fa jo go putsa fela gore he ra le ga hasa ka YouTube mo le Facebook mme ohle mono o ka ngola taba tsa hao e ka wa go putsa Thapelo kapa maikutlo o ka falang ka ona ha moreki ka tswela pele ka thego ya ka jeno mme ka mehla muya ka tanya ga le te ya thaba ha re bona tsheetso ya hao mme he motsongwana e kopa ga pele enta no tswela pele Jehova mo ke gona ya mata ohle ya tagona o sengwe ka jeno ta gore ga o le bua ntate wa ta gore go fe monyetla ra re ke sa sa sala te Modimo re khete maotong ha te Modimo ya tagona o thontse morago ka jeno re a tlo fana ka lentswe ta gona ge mme go na te Modimo re moya o halang ha e bana re ke a nkanta gore re ke te go yana te Modimo gona jwale ya re ke mantsa a tla tswa mo ha te Modimo ona ha e se mantswe ha ta gona empa e mantswe a ona ta re ke e leng a haunda ka sebele mme re thuse gona ge le ba wamedi ba ka jeno ge le ba buhita te gore ha o kwantsa te Modimo gona ge thuse gore ge se thata se dipelo te Modimo empa ta gona ge bude he gore go utlwantswa te Modimo mme ge tsela gona ta gona mme gapela bohle tlhata ta gona gona jwale ba se monate mbeleng ya bona ta gona re ta gona ba thuse wa fola te Modimo gona mme ba imolle mejago yohle ba te Modimo wa ta gona Modimo ya matlantwe ra motsongwana ga o mema ra gona jwale ba re gaswa ka jwa ta gona mme a te go para re kileng e thusa ta gona e tsitse ntate o re tle wa bui bohle ta gona hlakia te Modimo a ke ga se mona ga rapela amen Amen. Amen. a moholo ga ke kopa ntate tswela pele ntate mme o tla ntate tla ga ya tetelo mane ntate ke tla boela ke o joina hape ntate le gore ke phetse kgaso ya ka jeno ke a leboga Okay moholo wa ka le ha ke hlokomela hore ha ke ya nka dikgalase ho seng hona mahlwana e ka re a tla bapala ka nna empa monga mosebetsi ona morena Modimo o tla nka taolo ke dumela hore ke tla e bona Bibeleng ha ke e bala ke ntse ke e bala le hoseng ke la ka e bona Mohi ye motle wa Sesotho Sermons and Programs ka nnete ke thabetse ho ba le wena motshiareng ona wa letsatsi jwalo ka ha ke boletse hore kgwedi ke ya Phupjane yona yane ya bashanyana ba selele ho disa hobane tsa bona dikgwedi tsa ho disa di ntse di tla ka lebitso ke ntse ke le Thapelo Letete ke batla ho seng hona re ke re tlo qoqa ka ditaba tsa morena Modimo sehloho sa o re se kgethileng ho seng hona ke sehloho seo mohlomong o se o se bone se bobebe fela se reng na hona le taba ho ba ntse re rapela Modimo a le mo does it really matter ho ba Modimo yeo re mo rapelang o ntse a le monna mohlomong le wena o so ile nna wa se utlwa statement sena kapa polelo ena e bolelwa ke batho mme le nna ke ntwe ke seng ke utlwa hangata empa haufinyane jena
e tswa nketsahalla ka tselanyana e fapafapaneng. Ke sabata tse ka bang about 6 or 8 Sabbaths ago. Ke ne ke ya Phutehong Masinakgogeng, ebe banna ba babedi ba phuthehang kerekeng e seng e ke kenang ho yona, ebe ba nkopa hore na ba ka tla bua le nna, ba ke ba tlo qoqa le nna, ba tlo bua ka ditaba tsa Morena Modimo. Ka ga ebile ha ele sabata jwale le tlile ka nako e nepahetseng eo nka lefang le letshehare le bosiu kaofela. Ya ba ka nnete ba teana le nna, re phutheha moo ke ntseng ke tshwere mokobobo teng, ke ntseng ke hasa lentswe la Morena Modimo ka matla a Jesu Kriste, ke ntse ke bua le baena. Ya ba letsatsi leo thuto eo ke neng ke ruta ka yona e ne e le thuto ya Sabata. E ne e re na Sabata ke letsatsi le feng, hobaneng Sabata e le ntho e bohlokwa, hobaneng re tlameha ho tsitsa ditabeng tseo tsa Sabata. Wena mmohi e motle, haeba o sontso o ile nna wa mamela dithuto tse ngata tse mona leqepheng lena kapa kanaleng ena ya YouTube, o tla tseba hore ke thuto eo re seng re ile ra bua ka yona, ra e etsa ka makgetlo. Empa in a particular way, letsatsing leno ile ha re qeta re re amene, ya ba banna bana ba babedi ba ema ba re ba bua ditaba tse pedi tse tharo, ba ene le nako ya dipotso le nako ya ditlatsetso. Jwale le bona ba ne ba etsa ditlatsetso kapa ba etsa potso, empa qetellong ya temana ya bona ditabeng tsena ya ba re tjhe, ha se ntho re tsotellang yena eo qetang ho bua ka yona haholo. A re kgang fela ke hore a ke re ntse re rapela Modimo a le mong, na ho sana le taba, hobane taba e kgolo ke hore fela na Modimo eo re mo rapelang ke o feng. Ya ba ya nqholotsa taba ena, ya ba e ntlhokomedisa hore re le setjhaba, re le bana ba Modimo, ehlile ho na le dintho tseo re sa di utlwisising ka Morena Modimo ena eo re mo sebeletsang. Potso eo ke batlang re arabe fela in the next 30 minutes ke hore fela na ho na le taba na, hobane ntse re sebeletsa Morena Modimo a le mong. Ebile ha re bue fela ka taba ya Sabata, ke hore na ho na le taba ka tsela eo re etsang dintho ka teng. Na ho na le taba ha Mokreste ye mong a etsa dintho ka tsela ena, ye mong a etsa dintho ka tsela ena. Ho na le taba ha Mokreste ye mong a etsa a phela bophelo bo itseng, ye mong a sa tsotelle bophelo bo itseng. Na ho na le taba ha fela re ntse re tsotella kapa re rapela Modimo a le mong na? Nthwena ke ntho ke batlang hore re ke re tlo ethetsa habedi hararo ditabeng tsa Morena Modimo. Ke kopa re tle ke re qale bukeng ya Diketso, bukeng ya the Acts of the Apostles, mo re tlo tla re bala teng ke kgaolo ya 26, chapter 26 ya buka ya Diketso. Empa ke batla wena mmohi e motle hore o tlo tsebe hore o be le background kapa re tle re tsebe hore re be mmoho tlo kwisisa hona ho etsetswang. Ke batla taba tsena nke ke di otle, ke di kgakole fela ho tloha kgaolo ya 21. Ha o le kgaolo ya 21 monono o qala temane ya 17, ho thwe itse ha re fihla Jerusalema baena ba re amohela ka thabo. Ho sasa Paulosi a ya le rona ho Jakobo, baholo bohle ba ne ba phuthehetse teng. Itse hobane ba dumedisi ba phetela ka hlahlamano tsohle tseo Modimo di entseng ditjhabeng ke tshebetso ya hae. Ya ba jwale ha ba utlwa taba tseo ba tlotlisa morena. Ho thwe ile ha Paulosi a fihla, Paulos o na tsamaya le Silas mokgwa hae le baena ba bang. Ho thwe ha fihla mono ka nnete ba di amohela fela. Ya ba morena mono ha fihla a re ba bang ba batho ba mono a re ba boleletswe ho thwe
o ruta Bajuda, ho bua ka Paulus, ho bua le Paulus ho re a utlwa taba tsa hao fela ka boleletse hore o ruta Bajuda bohle ba ditjhabeng ho kgaohana le moshe, o re ba se ke ba bolotsa bana ba bona mme ba se ke ba etsa mekgwa ya bona. Ha o theoha ka ditaba tseno ka mora verse 27 o theoha ka yona o tla o etsa hore ha matsatsi a supileng a lekana ho feta Bajuda ba Asia ba mmona tempeleng, yena mang? Paulos a ena le Silas. Ya ba tsosa ba bangata bohle ba mo tshwara Paulosi ba hoa ba re banna ba Israele ona a rapela morena Modimo. Ke batla o qale o hlokomele hore o tshwerwe ke Maiseraele a reng a rapela morena Modimo. Ba mo tsekisa ho ruta dintho tsa morena Modimo Paulosi. Banna ba Israele tlatsang motho ya ntseng a ruta batho kaofela ka hore ka hohle thuto e lantshang setjhaba le molao le nqalo ena o bile o ekeditse ka ho tlisa bakgerike tempeleng, o bile o silafaditse nqalo ena e halallang ya be le ka hobane bane ba bone Trofime wa Efese le yena hara motse bane ba hlomme ekare Paulosi o mo tlisitse tempeleng. Ha ba bua ka mokgeriki eo bane ba nana o tlile ho yena, ho thwe ya ba motse kaofela wa ferekana, batho ba phalla ha mmoho. Qetellong ya letsatsi o ile a tshwarwa Paulosi ka dibaka la dithuto tsa hae ho ruta Jesu Kreste. Ha o bala ho tloha kgaolo eno ya 21 ho ya ho 22 le 23 o tla fumana ya ba ntse ba mo isa kgotleng lena, ba mo qosa kgotleng lane, ba mo qosa ho lena, ba mo isa ho lane, ho fihlela re fihla mona moo re leng teng ho kgaolo ya 26 ya buka ena ya diketso, moo jwale ho fihlileng morena Agrippa a batla ho utlwa hore motho enwa ha ile hantle ho thwe o tsekiswang o entse eng. Sorry mo verse 26 one jwale Agrippa ho Paulos, re qala temane ya pele ya 26, o ka ikarabela. Ya ba Paulosi o tlolla letsoho la hae a ikarabela, a re morena Agrippa ke re ke lehlohonolo ke ha ke tla ikarabela ka jeno pela hao hodima tsohle tseo Bajuda ba nqosang ka tsona. So re qale pele mona ka hore o hopole motho enwa o qoswa ke Bajuda, bona ba bolelang hore ba setse ditaba tsa morena Modimo morao. Motho enwa ha qoswa ke bao e seng ba Modimo ka ba sa tsebeng Modimo. Gore tje jwalo ka ha Jesu Kreste o tla hopola hore qetellong ya maqetello Jesu ha thagiswa ke Maroma, o thagisitswe ke bona Bajuda bana ba ntseng ba ipitsa hore ke ba morena Modimo. Ha re tswele pele re utlwe taba tsa monna Paulosi ha qala jwale re ha verse 5 ena ya 26 e re ka ha e le kgale ba ntse ba ha ba rata ho bolela nnete ba ka bolela hobane ke phetse ka mokgwa wa Farisi. O re I have been a Pharisee as well. O le teng ona mokgwa o nepehileng ka ho fetisisa thutong ya rona eo a neng a e tseba. Jwale o re jwale o tswela pele o 7 mono le ka ho hlalosa bohlokwa ba taba tseno. Verse 9 ke yone ke e ratang, e re ha e le nna e fela ke ne ke le kantse hore ke tshwanetse ho etsa ho hongata ho lwantsha lebitso la Jesu wa Nazareta ka hona, ka fela ka etsa jwalo Jerusalem. O re nna ha e le hantle ke ne ke le e mong wa ntja tse neng di lwantsha bana ba morena Jesu kapo ba rutang ka Jesu Kreste Nazareta le hohle, ka kwalla bahalaledi ba ngata toronkong ka matla ao ke neng ke a neilwe ke bapriste ba baholo, le mohla ba neng ba bolawa le nna ke ne ke dumela. Ha o bolawa ba Kreste masina kgokgong ohle hangata ka ba tsohela matla, ka ba otla, ka ba qophella hore ba nyefole, mme ka hobane ke ne ke halefetse haholo ka ba hlorisa le ho isa metseng wa ditjhaba. Ya re ha ke ntse ke hopotse tseo ke ya Damascus, jwale o re ke ne ke le moo ke le on a mission to actually persecute the children of God. Ke ya Damascus ka matla le ka taelo ya bapriste ba baholo. Hela morena
le motshiare ha ke le tseleng jwale wa mo hlalosetsa conversion ya hae hore ke nne enwa ke ne ke hlometse go gakgatha ba Kreste ke itjwetsitse hore ke weine ya bona ba tlo ntseba o re hela morena ha o so bone ntwe jwalo ke le tseleng ke ya Damaseka o re ka matla le ka taelo hela morena ha ke le tseleng ka bona lesedi le tswang lehodimo le fetisang letsatsi la ho kganya le ntela gare le bao ke tsamayang le bona ya re wela fatshe kaofela o re go hlaga light e kgolo jwale ya re diela fatshe mme ka utlwa lentswe le re go nna ka puo ya Seheberu Saule o ntlhorisetsa nna le ya gopola hore Paulos lebitso la hae la pele e ne e le Saule o ntlhorisetsa nna ho thata ho wena ho raha ditsenene verse 15 ka re o mang morena a re ke nna Jesu Kriste yeo o mo hlorisang empa tsoha o eme ka maoto hobane ke itlhahisitse ho wena hore ke tle ke o behe mohlanka le paki ya ditaba tseo o di boneng le ka tseo o di tsebang ho wena ka tsona a re ke nna Jesu. You are fighting against pricks kore o tla lwana o ke wa hlola o bane o lwantshana le nna a re ke nna ke batla tsatsing lena jwale o fetola mahlakore o fetohe ho ba ye mong wa ba rutuwa ba Kreste e leng bona baka ke tla o lwanela setjhabeng sena le ditjhabeng tseo ke o rommeng ho tsona o tlo o tutubolle mahlo a bona jwale morena Modimo o mo fa taelo e ntjha o re ke wena eno o eme mona o le mofarisi o laelwa ke baprista o hlorisa ba Kreste empa tsatsing lena ke o fa lesedi le letjha ke re wena jwale ha ile hantle o tlameha o be karolo ya bona ba Kreste ba mme ba bona tshwarelo ya dibe le ho bona lefa la bahalaledi jwale wa hlalosa ha o tswela pele bukeng ya diketso mono hore yaba o tswela pele jwale o nka taelo eo ye ntjha ya morena Jesu ya ba mokreste ka ho fetisisa ke batla re tle re bale re qetele ka temana ke ene ya 28 o re yaba Agrippa ha qeta ho utlwa ditaba tsena a re ho Paulos o batla o ntlhola hore ke be mokreste ka sekgowa e re you almost persuaded me to be a Christian morena Modimo a hlonolofatse palo ya lentswe la gago mona mohi ye motle o tla hlokomela hore bophelo ba Paulosi kapa eno e ne le Saule ho tloha boqalong ya hae le bonyaneng ha ntse ya hola o ne a rutuwe hore ka mangolo bofarisi ke bona bona paetseng o ne a rutuwe hore ha o tiana le mokreste o se kekebe wa mo fa kgefu gore fela o mo kwalle toronkong mo hlorise o mo bolae monna enwa Saule o ne a sebeletsa morena Modimo ka tsebo eo a neng a ena le yona o ne a sebeletsa morena Modimo fela Bibele e o jwetsa hore o ne a hlorisa ba sebeletsang yena morena Modimo potso eo re ya arabang tsatsing lena ke hore na ho na le taba re ntse re sebeletsa Modimo wa le monna Paulosi le thuto ene re buang ka yona eo jwetsa hore ha ho no ho tlameha ho tsebahale hore na o hlakoreng le feng la groupung e feng ya tsena tse pedi fela tse ntseng di ipolela di sebeletsa morena Modimo group ye nngwe e ne e re e sebeletsa morena Modimo ka ho bolaya ye nngwe ba bang bona ba sebeletsa morena Modimo ka ho sala Jesu Kriste morao jwale ntho o tla ithuta yona mona ke hore morena Jesu ile re ha hlokomela pelo ya monna eno a tseba hore ha ile hantle Saule ha se le hore ke motho ya mobe a hloileng makreste as himself umpa fela a etsa ntho tsena a re o etsa mosebetsi wa Modimo ebe Jesu Kriste o a fumana hore monna enwa o shebile kwana o otla ka tsela enwa fela ebe Jesu Kriste o nka hlwela o a mosota fela hanyane fela hore tshwara ha ile hantle le kwete le nepaetseng ke lena yaba ha netefala hore ke Jesu Kriste a tlositseng hloho ya ka mona a ishebisitseng mona mo kwete le leng teng yaba o tswa le hona in
contrary to what yena moneno Agrippa a iyentse. Hobane mona yo bolella hore Agrippa yena o ne a sa tsebe ditaba tsa Morena Modimo pele ho bona. Fela ile ga ha Paulus ya qeta ho mo bolella dintho tsena, a ho lebeletse hore a utlwa ditaba tsa Morena Modimo a fetohe, ya ba hore he banna wa batla o ferekanya ka ba qetella eka ke tla tloha ke ba mokreste mona. Fela ka nnete a se ntho ke ba etsala ko bontsha hore jwale le ha ditaba tsena tsona di ne di dula moya o halalelang o kokota o ntse o bule o batla a bule pelo ya hae hore a moele taba tsa Modimo, ya ba wa e kwala, ya ba ena o notlela pelo ena ya hae hore never, the Holy Spirit shall not convict me. So ntho re ithutang yona mona mohi ke hore dihlopha tse pedi di ka ba teng di ntse di re di sebeletsa Morena Modimo. Fela o fumane hore ba bang ba tswile lekweteng completely, so much that they actually making the job of bana ba bang ba lekweteng very difficult. O fumane hore ke bona ba e leng jwale dira tsa ba e leng ba Morena Modimo ka sebele. Na ho a tsoteleha na ke etsang, ke phela jwang ha fela re rapela Morena Modimo a le mong? Ke potso e re ipotsang yona. Mona wa bona hore ho thwe monna enwa Paulus ha tshwarwa ke batho ba sa tsebeng Modimo, ha kenywa teronkong ke batho ba sa tsebeng Modimo, o kentswe teronkong ke bona batho ba ipitsang ba Modimo, ke ba Farisi, ke ba Sadusi, ke ba Juda, ba reng ba sebeletsa the same God, yena enwa yeo a ntseng a ruta ka yena. Ke ntho ya pele mohi yeo ke batlang hore re etse take note. Tsena tse ding dintho o tla bona tla be se ntse re haella ka tsona ka ho tsona tsena fela. Buka eno e o jwetsa hore ntho ya pele eo re ithutang yona temaneng ena ke hore ha o hana guidance ya Morena Modimo, ha o lokisa o ntse hore o dutse ho Modimo fela a o sotha hantle, a o bolella hore tsela e nepahetseng ke ena. Ke ne ntse ke ja tjena Modimo hore ke je tjena, ke ne ntse ke phela tjena Morena Modimo hore ha ke tlameha ke phele tjena, ke ne ntse ke etsa tjena Modimo hore ke etse tjena. Jwale o hana lesedi leno, o tlo qetella o iphethotse yena an enemy kapo sera sa Morena Modimo le ditaba tsa hae. Jwale e le wena ya hlorisang bao ba latetseng taba tsa Morena Modimo. Yes, it matters hore na o mamela ditaelo tsa Morena Modimo kapo ha o di mamele. It matters hore na o bula kelello ya hao le pelo ya hao ho amohela ditaba tsa Morena Modimo or not. Mme re a bona hore Paulus mona, unlike the other Pharisees and the other Jews, hobane ba ntse a hotse a tshwana le bona, yena a dumella hore Morena Modimo a mo lokise, a mo kenye tseleng e nepahetseng. Bana ba bang ba thatafatsa dihlooho tsa bona. Jwale e re tswele pele re ithute hore na ha jwale motho a thatafaditse kelello ya hae le hlooho ya hae ntle le hore o iphetola sera sa ditaba tsa Morena Modimo, what else can happen a ntse a re o sebeletsa Modimo? Ha ke re nke buka ya Genese ka pelenyana temana ke ya bone. Buka ke ya Genese kgaolo ke ya bone. The book of Genesis chapter 4. O tla fumana mono ditaba tsena di kgutshwanyane haholo. Hobane ka mora mono ke batla re ye ho Levitike 10 di tlo haella ho ditaba tsena. Genese kgaolo ke ya bone. Ha o fihla mono kgaolong eno ya bone ho thwe kgaolo ke ya pele. Ha re qale temaneng ena ya pele, chapter 4 e re, ya ba Adamu wa tseba Efa mosadi wa hae, mme a emola tswala Kaini, a re ke mo tswaletse monna ka thuso ya Jehova. A boela a tswala Abele moenae, Abele ya eba modisa wa dinku, Kaini yena ya eba ya lemang mobu. Ha isa Kaini a tlisetsa Jehova kabelo ya tse medisitsweng ke lefatshe, Abele ena a mo tlisetsa matsibolo a mohlape wa hae le lefura
le mafura a yona. Yaba Jehova ha re bale mono verse 4 ho thwe yaba Jehova o tadima Abele le kabelo ya hae. He accepted his sacrifice. Empa ha ka tadima Kaini le hae le kabelo ya hae. Kaini ya halefa haholo mme sefahleho sa hae sa sosobana. Ra tseba hore qetellong ya letsatsi Kaini o ile a qetella a bolaile Abele. Ha o ka batlisisa qalong o tla hlokomela hore Morena Modimo o na ile a ruta Atama le Efa hore sehlabelo ke ntho e etswang ka diphoofolo, mme diphoofolo ho ne ho hlalositswe hore na e tlameha e be phoofolo e senang sekodi e jwang. Lebaka le lekgolo ke lena ke hobane sehlabelo seo se etsetsang Morena Modimo se emetse Jesu Kreste. Mme o keke wa nka eng kapa eng eo e ratang wa etsa hore e emele Jesu Kreste. Morena Modimo o ne a hlalositse hore ke phoofolo tse tjena tsa nako e tjena tse kana tse tlamehang ho etsa mahlabelo ao a emelang Jesu Kreste. Empa re a bolellwa hore mona Kaini le Abele ka ha e mong e ne e le ya lemang mobung ke Kaini, Abele e ne e le wa diphoofolo. Yaba Kaini Abele a nka sehlabelo seo a etsa sehlabelo ka tsela eo Morena Modimo a mo fileng yona, a mo laetseng hore a etse ka yona ka diphoofolo. Yaba Abele Kaini yena o kgetha hore le nna mos ke ntse ke sebetsa ka dioli mona ka ha ke mechanic e re ke hle ke etse sehlabelo ka yona oli ena le ka yona bomb shaft ena le ka yona bonnet ena. No, ha o etse sehlabelo ka bonnet hobane o le mechanic. O ile a etsa jwalo, a itjwetsa fela hore nna ka ha ke ntja e leng hore ke lema mobung ke nka tsona tse, Morena Modimo o tla ipona. Bobedi ba ne ba eme mona ba etsetsa Morena Modimo sehlabelo, ba re ba sebeletsa Morena Modimo. Fela e se eo bolella hore yaba Morena Modimo o amohela ya entseng dintho ka ho nepahala, ya entseng dintho ka ho fosahala ka bomo, a tiisitse pelo ya hae, a utlwile ditaba tsena ho batswadi ba hae. Modimo a re le kgale nkekebe ka e etsa ntho e, hona ho o etsang ke ho nyefola, ke ho nyenyefatsa, ke ho rohaka ntho eo o tlamehang ho e etsa. Ke hore Jesu jwale o mo fetotse dintho tseo o buang ka tsona tsa mekopo. Mahlabelo bana beso, Morena Modimo o na a hlalositse na etswa jwang. Potso e ntse re e batla ho e araba fela ke hore na ho na le taba ka tsela eo ke etsang dintho ka teng ha fela Modimo a le mong? Ke enwa Kaini, ke enwa Abele, ba rapela yena Modimo a le mong. Kaini o ikgethela ho etsetsa Morena Modimo mahlabelo ka tseo a ntseng a sebetsa ka tsona, e le bomb shaft kapa e le mokopu kapa e le eng, hona le hore a latele sehlabelo ka tsela eo Morena Modimo a mo hlaloseditseng hore a etse ka teng. Abele tsela eo e entseng ka teng e etsa hore Modimo a amohele mesebetsi ya hae. E ka nna ba mmohi e motle o mona o Kaini o ntso o sebetsa ka thata, o re o sebeletsa Morena Modimo, o bala hona, o nka hona, o kopanya le hona, o bile o ya kerekeng e le weekend e nngwe le nngwe kapa tsatsi le leng le leng, o tshwere ka thata. Athe sehlabelo seo o ntsong o se besetsa Morena Modimo ha se tla o thusa ka letho, actually ke se tlang ho kgopisa Morena Modimo. O fasitse ka falese, o hana ho mamela ditaelo tsa Morena Modimo, kapa ha o tsebe mohlomong o tshwere ka thata, o re o rapela Morena Modimo, o ntso iketsetsa tse ithatelwang ke wena, tse Morena Modimo di sa mo thabising. Re a tseba ho qetella letsatsi Kaini pelo ya hae ile a qetella e se bile e tiile le thata hore a ba qetella a bolaile yena enwa ngwanabo, ka lebaka lane la ho nahana hore a ka rapela Modimo ka tsela eo ya ratang. Example e nngwe ya nthwena re ka e fumana bukeng ya Levitikase, bukeng ya Levitike ke kgaolong ya 10. Bukeng ya Levitike kgaolo ke ya 10. Ha re nke buka ke ya Levitike, mohi e motle
30 minutes ke eno re tle re tseba tla diella in 15 minutes. Leviticus e pela nyomere mona ha re nke ka pelenyana. Lefitike kgaolo ke ya 10. Ha o fihla bukeng ya Lefitike mono kgaolong ya 10 o fihla o ithuta ka banna ba babedi bao e neng e le bara ba Arone. Mabitso a bona e ne e le Nadab and Abihu. Jwale e ne e le ba e leng baprista hobane baprista ba ne ba laetswe ka hore lelokong leo kapo bohle bao e leng the offspring kapo bana ba Arone e tlameha e be baruti kapo baprista ho latela ka moo Modimo a ne a laetse ka teng. Ha o bala kgaolo ena ya 10 re qala temaneng eno ya pele a Lefitike e re Nadabe le Abihu bara ba Arone ba nka e mong le e mong pitsana ya ho tjhesa dibano, mme eo e ne le mosebetsi wa bona o ne ntse ba tlameha ho etsa. Ba okga mollo ka tsona ba nto di tshela ka dibano, mme ba hlahisa pela Jehova mollo sele. Here are priests ba sebeletsa Modimo ba ka tempeleng ya Modimo ba okga mollo sele ba ntse ba rapela yena Morena Modimo. E le seo a sa kang a ba laela hore ba se etse. Verse number 2 ho thwe ya ba mollo o tswa pela Jehova wa ba tjhesa mme ba eshwa pela Jehova. Temane e kgutshwanyane hakalo e topileng. Ho thwe banna bana ba ne ba le besakga. Moradi ya ka o rata go you are besakga daddy, you are besakga, you are always besakga daddy. Ho thwe ne ba le besakga ba le ka hara tempele ya Morena Modimo ba phathagane jwale mona ba re ba sebeletsa Morena Modimo, mme Morena Modimo o na ba laetse hore dibano tsona di nkwe di bewe ka kereteng kapo ka tempeleng ya Modimo. Fela Modimo o na ile a hlalosa hore ha le qeta ho etsa jwalo le beha dibone tsena le se ke be la laeta hobane mollo o tla hlaha lehodimong o tla fihla o laeta dibano tsena. Ho thwe ya bantja tsena tsona di nka tlwebana di nka la yone di beha mono di ra hao ho na le phoso wa mollo ona le mollo wane di a tshwana. No, ha di tshwane. Ha di tshwane mohe o motle mollo wa lion le o tswang ho Morena Modimo ha e tshwane mohe e motle. Mme ke ka hoo ha re ntse re botsa re araba potso ene e reng na ho na le taba na Morena Modimo hore ke tla o tjhesa ha o ka tlisa lion ka tempeleng ya ka, ha o ka tlisa fire lighter ka hara tempele ya ka. Se le hore ke na le problem le mollo wa lion ke mpa ke etsa mohlala ka yona fela. Ha o ka tlisa fire lighter, ha o ka tlisa tlwebana ka hare ho tempele ya ka moo ke itseng ke tla lighta ka tsela e itseng e hlile ke tla o metsa. Ho thwe ya ba mollo o hlaha lehodimong o fihla o ba metsa. Yes, it matters hore na o sebedisa mollo feng ha o rapela Morena Modimo. Potso eo re ntseng re batla ho e sekaseka ke ene ya hore na does it matter? Na ho na le taba hoba ho bohlokwa ko go fela batho ba ba ka tempeleng ya Modimo ebile ba etsa mosebetsi wa Modimo. Karabo ya Modimo ke it matters a whole lot. Hoba ka tsela eo etsang dintho ka teng o ka rohaka Modimo, ka tsela eo etsang dintho ka teng o ka tlotlisa Morena Modimo. Modimo yena o ntse a le moo. Ke karabo ya Morena Modimo. Yes, it matters hore na o etsa dintho ka tsela efeng. Re fete mohi e motle ka mathe ka pelenyana re nke temana tse pedi tsa ho qetela pele re phethela. Re nke temana eno e hlahang ho Mateo kgaolo ke ya 24. Ke re ba bangata ke hobane ha re ntse re bua dintho tsena tsa hore but does it really matter ha fela Modimo a le mong, ke hobane ka nako nngwe re sa tsebe strategy sa enwa sera sa rona diabolosi.
ha o bala kgaolo eno ya 24 ya Mateo mo ke mane mo barutuwa ba re morena Jesu ba mmotsang hore na re tla tseba jwang le matsatsi a bofelo, re tla tseba jwang ka nako ya hao ya ho tla ha bobedi. Mme Jesu Kriste ha ba arabela ntho ya pele, verse number 4 ya kgaolo ya 24 mo ya Mateo, verse number 4 ya re ya ba Jesu a ba araba a re iponeleng le seke la thetswa ke motho, hobane ba bangata ba tla tla ka lebitso la ka ba re ke nna Kreste, ba tla thetsa ba bangata. O feta mane pele, o ya pele mane o fihla a re there shall be many false prophets, ba profeta ba bongata ba bohata ba tla tla ba le bangata ba thetse ba bangata. Jesu Kriste mona wa hlokomedisa hore haeba re ka tsitsa moo fela re ntseng re re ha fela a ntse a bua ka lebitso la Jesu Kriste, o bonahala a rapela Modimo a le mong le rona. Number 1 o mo tjhaela. Athe mona morena Jesu o a hlalosa hore jwale o tsebe ke hona mohlang o iqetileng ha o tjhulo jwalo, hobane ho tla tla diphiri ka hara matlalo a dikonyana kapo a dinku, ba eka ke dinku, athe ke ba tlilo le kgelosa. O re bonang karabo ya hae ya pele morena Jesu ba qeta ho motsa, re tla tseba jwang hore o swetse? A re bonang ho tla tla batho ba ipitsang Jesu Kriste, ba ipitsang hore le kgelo wa ditaba tsena le etse tsenana hore le rapele Modimo. Hona le batla re no le tlohelle ho etsa ntho tse nepahetseng le etse tsena, hona le batla re le tlohelle hona le etse hona, hona le batla re ba tsosa le bafu mabitleng, re se nne re ba utlwa ba profeta mona, hona le batla fihla mona ba fihla ba le nwese dipetrole, ba le nwese dioli, ba le jise jwang. Hlokomela le seke la thetswa, hoba jwale o tla fumana hore motho o tla ba ila a kgumama dilemo tse ngata a le moholo, a e ja jwang, a kgakgatha, a nka dumo ba mo tshela ka yona fahleho tsena beke tsena kaofela le weekend ena kaofela a nkga didumo dikokonyana le disinditswana ke betsa modula ke a hlapanya fela a ntse a dumela hore ha ke etsa tjena ke sebeletsa morena Modimo, hobane moprofeta wa Modimo o tjho jwang. E re ha o fihla o bo fumana ha re bale Mateo kgaolo ke ya bosupa ke verse ya o qetela mohlomong ya tla enka verse 21 mane, Mateo kgaolo ke ya 7:21 o tla ukwe morena Jesu verse 21 mane o re ha se bohle ba reng ho nna morena morena ba tlang ho kena mmusong wa mahodimo, empa ho tla kena ba etsang thato ya ntate ya mahodimo. Le mosatsatsing leo ke verse 22 ba bangata ba tla re ho nna, he morena ha nka ba ka nwa dumo eo nong mohlanka wa hao wa ntshela ka yona, he morena ha nka ba ha re ka ra profeta ka lebitso la hao na ha re ka ra leleka batemona ka lebitso la hao na ha re ka ra etsa mehlolo e mengata ka lebitso la hao na. Verse 23 e re mohlang o ke tla ba bolella pepenene morena Modimo re ke re ha ke ya ka le tseba le ka mehla, ntloheleng lona ba sebeletsang bokgopo. Does it matter how I worship ha fela ntse ke bitsa bitso la morena Modimo? Morena Jesu mona o re ha se bohle ba tla re fela ha ntse ba re morena Modimo e tla ba jwale e sele ha ba nepile ke tlang ho ba fihlisa mmusong wa mahodimo. O re o tla iphumana bophelo ba hao o bo qetile o ntso o etsa dintho tse fosahetseng, o ntso re o sebeletsa ntho ho thweng ke pholoho ya hao, o ntso re o sebeletsa lehodimo, o ntso re o sebeletsa Modimo. Jwalo ka ha ke boletse batho ha ba je jwang, batho ha ba nwe dibiri ka kerekeng, ha se mehlolo ke go ke ntho tse makatsana, ba ntse ba re ba etsetsa morena Modimo mosebetsi, ba bile ba bitsa the same name. Fela Jesu Kriste o ka letsatsi leo ke tla re ho lona I never knew you.
gore ha ile hantle o tla bo sebeleditse lefela. Modimo o re ha o hana ho fetoha ha o shebile kwana ke o ruta hore wena Paulosi o fetohe o tsamaye le kweteng le nepaetseng ke le ha o batla ya ho Modimo o re o tsebe tsela eo ye keleng ke o tlosa ho yona ke o le ho yona ke re o kgelohile ehlile ha o no fihla ho nna ka yona. O re tseba tsela eo yo ke ne ke o tlosa ho yona ke hobane ha e no fihlisa ho nna. Batho ba botsa hore how ho na le taba jwale ke kgutlela paleng yane e qaleng ka yona motho wa botsa hore ho na le taba when I worship God ka tsela ya molao wa hae wa bonenang wo Modimo wa itseng a khumamele ka ho na le taba ha ke rapela batho ka tsela ya ditshwantsho ke rapela Modimo ka tsela ya ditshwantsho yeo a itseng ke se ke ka rapela ka yona na. Ho na le taba ha ke thetsa wa heso ka leshano na. Ho na le taba ha ke le mmolai ke le motho ya betang ke le motho ya robalang le basadi ba bangata bao e seng ba kana ke ntse ke o bolella melao e 10. Ho na le taba ha ke le mokreste ke sa hlomphe motswadi wa ka ha fela ke ya kerekeng ka Sontaha ka ka Sabata. Jesu Kriste go hobane tseo ntso di etsa ha di na thuso. Ha o ka ba mamela ditaelo tsa ka ke tla o jwetsa pepenene ebile o rutile ba bangata ka nna ke tla o jwetsa pepenene hore ha ona mohlakile ka o tseba. I never knew you. Ke o bontsha hore o tla bontse o sebeletsa lefela. Mohuye motle ha re phethela thuto ena ya hoseng hona karabo e hlakileng e tswang mangolong a Morena Modimo ke hore it does not only matter hore o bitse lebitso la Morena Modimo o re o sebeletsa Morena Modimo, by your fruits we shall know you. Ho thwe ka ditholwana jwale re tla bona. He nna ke dumela ho Kreste, he nna ke mo tshaba hampe, he nna ha ona motho a mphetang. Ho lokile ha re bone ka ditholwana tsa hao e seng ka seo wena o se buang. Morena Modimo re ke tla bona ha o sang etsetse sehlabelo sa oli kapo sa prom shaft ke tla bona ha o bala mantsweng a ka o fumana hore sehlabelo sa Morena Modimo se tlameha se etswe ka tsela ena se tlameha se etswe ka phoofolo ebe ke la etela taleng. Ke tla o bona ha ere ha o no sa tsebe ka taba tsa letsatsi la Sabata jwale ke o bolella ke o ruta tsona jwale o mamela o latela taba tsa Modimo hela ka batla ke etsa phoso. Mohuye motle hlokomela hore o ske wa sebetsa ka thata athe o sebeletsa lefela. O bitsa lebitso la Morena Modimo tsatsi le tjhabang le dikelang for nothing. O ntse o sebeletsa Modimo. Ike Morena Modimo ya matla hohle a ka re thusa hore re bule ditsebe tsa rona. Ditaba tsena tseo a re rutang tsona letsatsing lena di hlake di kene dipelong tsa rona mme re fetohe re tsebe hore it does not only matter who we worship, it also matters an awful lot on how we worship him. May the good Lord bless us this morning. Amen. That is it. Ntate re le bile haholo hle Ntate Letete ka mosebetsi o matla mme hle Morena Molimo a ithorise ke hona mme mo ya ratehanya ke a tshepa hore botso ena e ne e botsitswe ke a tshepa le wena o ya rabile ka mokgwa mangolo ana bua le wena ka ona e se ka mokgwa mohlo moreri yena ana re yena batla ga ba botsona ka teng mme se rapela hle go me ba hallang ha o tswela pele go tlola ka taba tsena wena mo ya kata bana ha se thato ya rona re le mo ifoso se programs go fana ka maikutlo a rona ho wena empa thomo ya rona go re fana ka bopaki ka mangolo mme dibuitso tse tlang mona e tla re bontsha fela ehlile ha ba bui tsa bona ho hang re wetse batho ba ngata mona hore nthe re bua mona go fela fa mo ya ratehang thato ya Modimo mme a ikgethela
One thing ntho ke batla fela go Christ hata bohle be re tseba ka taba tsa kaofela mme mbuya ka tanye ka o shoro hle go kopa hore re tle re felle mona ka kgaso ya kajeno re le buile haholo ka ho ba le rona mme re tlo kopa ntate a etse thapelo e kwalang mme he pele go fara a etse thapelo e jwalo ke o lebohe ka nete ka mamello ya hao ya ho ba le rona kajeno mme ke lebohe moifo ohle wa social programs o ntso re tsheditse ho fihla motsong ona ke a tshepa hore le wena mbuya ratehang o tso rapella hore kgaso ena e tswele pele ho fihlela Kreste a tlile mme ka ho shwale he ntate ke kopa hle ntate etsa thapelo kwalang mme o be mbui ntate ha ka matshwenya a mangata ntate di tlala di teng ntate mafu a teng thetso e teng ka hara batho mme mpa he re a tseba hore mola Modimo a nke sebaka o tla ka hlolela kopa ntate hle go ba thapelong mme re tle re qete kgaso ya kajeno ke a leboha. Amen. Hari inamiseng hloho thapelong. Ntate wa mehauhelo, ntate wa morena le mmoloki wa rona Jesu Kriste. Ntate ya halellang ke rona bana re inamisitse dihloho bonamelong ba maoto wa hao hoseng hona hwa sabata se halellang. Re leboha Jehova ka thuto tseo dulang o re fa tsona beke le beke, tseo molemo wa tsona Jesu Kriste e leng fela hore o nne o re atametse pela hao. Re nne re tsebe haholwanyane ka wena hore mohlang wane o tlang o theoha ka maru re tle re fumane re le karolong ya bao ba tla tsoha tsohong ya pele kapo ba tla phama le wena ba ntse ba phela mohlang o o tlong ho lata ba hao. Jesu Kriste bana ba hao ke rona bana kaofela re ntse re mamela ditaba tsena tsa hao ka mehla. Re kopa o ko re romelle yena moya wa hao o halellang hore ya ke ya tla ha ditaba tsena re se re di utlwile re di badile bebile a re etse ba e leng hore ha ba ile ka ba utlwa ditaba tsena jwale ba tla tswela pele ba ithute ka holwanyane, jwale ebe ha ba qeta ba mamela ena moya ona o halalelang ha di beha dipelong tsa bona a di beha dikelellong. O re thuse Jehova re se ke ra etsa reject your spirit, re se ke ra hana moya wa hao hobane o so re rutile hore it can only lead to perdition, e ka re isa fela tahlehong. Jehova ya halalelang, dintho di ngata, ditlhoko di ngata tseo re le bana ba hao re nang le tsona. Pandemic ke ena e ntse e le teng, ke nnete e se e elella moriting ha o sheba fela Jehova e ntse e tshwenya ba bangata mme mafu a ntse a etsahala ke yona. Diqholotso di teng tse ding hape tse ngata tsa bana ba hao ba hlokang mesebetsi. Diqholotso di teng tsa bana ba hao ba nang le di-challenges ka dintho tse etsahalang sekolong. Re utlwile sehloho se ileng sa etsahalla bana ba hao ka mane ka Roma matsatsing a ho feta. Jehova wele morena Modimo re kopa o ko re hopole o re hauhele bohle, touch us at our point of need. E le tlhoko ya mosebetsi, e le tlhoko ya bophelo bo botle, e le tlhoko ya ho fola, e le tlhoko ya lerato, e le tlhoko ya lenyalo, e le tlhoko ya bana, e le tlhoko ya ho tseba tsohle. Re kopa Jehova e mong le e mong o thetse moo a nang le tlhoko teng hobane re a tseba hore ke wena fela Jehova eo re mo tshepang ya ka arabelang dithapelo tsena. Ha ka hodimo ho tsohle re kopa mabitso a rona a ngolwe bukeng ya bophelo, re tle re fumane re le karolo ya bao o tla ba fumana ba hlohonolofetse qetellong ya letsatsi. E ba le nna ya ntseng a bua lelapa la ka, ke beha le moholo wa rona eo a leng ka pele ho rona ya ntseng a re thusa ka mosebetsi ona hore o ko nne o mo tataise o be lelapa la hae. Ke beha le mmuhi enwa eo a tlang beke le beke kapo le ka dinako tse itseng ha na le nako a mamela hore Jesu Kriste o ko be le yena ha ntse a ithuta ka wena. Tsena tsohle re di kopa lebitsong le matla la morena le mmoloki wa rona Jesu Kriste. Amen. Amen, 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 amen. Buya katanye he o sa honna le moifo wa SWAT programs
e le nna wa kajeno ana a laola kgaso ya kajeno se iswa mokuriti ya teng kwano hlabeng sa Thuathe mo thweng ke bere ya Lesotho ke go yana moya gatanye sala hantle go fihlela mogala Molimo a kopatse yana go e tlang ha ebe kgotso. Amen.